Bonjour à tous. Tantsika androany. Atao akory mitazona sperma mba tsy halaky tonga. Vidéo ity tsy natokana ho an'ny zaza moins de 18 ans. De azadino mipartage amin'ny namantsika fa misy namantsika agny paty polo 3 minutes fa lasa. Problème maventy ho antsika lehilahy io malaky tonga io. Ary mitariky amin'ny tsy fahatombombana ny firaisana ranofo izy io. Satria tsy afapora fotsy. Ary zay mahatonga durée idéale du rapport sexuel natao 7 minutes. Izy io zegny ny manam-pahaizana nametra io satria hanome satisfaction ho an'ny vehivavy ary hanome fahafampo ho antsika lehilahy koa. Raha tianao hahazo fafiny tsara raha fotsy tazono ity 7 minutes ity satria plupart na vehivavy tsy mizoira izy raha tsy afahany ala 7e minute du rapport sexuel. Bon, inona ary ny solution mba hitazonana izany? Voalohany, anao koa hitazona sperma, ny soma mila atao maharitry. Satria anao misoma igny eo misy ny sperma tsy tapa-kevitry izay antsontsika hoe pré-éjaculat. Io zegny mila mandeha aloha zay vao anao magnatsofotro azy. Na efa sembotro anao, na fahitanao mivibra bra fotsy mandrotro anao amin'ny lamba izy hanampakatra anao ambony. Ah bebe, atsoforo eky raha io, aza beky atsofotro. Ny tanjona amin'igny dia iandrasanao io sperma kely tsy tapa-kevitra io lasa soamantsara zay vao anao magnatsofotro azy. Faharoa, ny minono dia miretarde sperma koa satria io lataka io rehefa excité tsara, rehefa gonfla tsara, misy zavatra miditry sy mivoaka. Izany hoe anao zegny minono tafidy tiagny ny ampahany salivy sady mamoaka io pré-éjaculat io ny badody am'izay fotoagna. Ary anao minono misy tafidy tiagny ampahany salivy io, ny zavatra fantatsika agnatin'io salivy io misy acide. Donc rehefa tafidy tiagny agnatin'ny pénis io acide io lasa mirecule spermatozoïde satria io sperma io manko lio. Ary zay mahatonga anao koa fa malaka sperma ataonao agnatin'ny menaka mandevy tonga de hoe mivadiky mena tanteraka. Ary io raha io koa fa tratrany io acide miaraka amin'ny salivy io tonga de hoe mijanona tampoko lio. Ary zay mahatonga atsika rehefa misy fery amin'ny tanantsika asiantsika ranivy tonga de hoe mijanona lio. Zay amizay mahatonga atsika minono misy salivy tafidy tiagny agnatin'ny badoda mirecule sperma satria sperma io ça fait partie ny lio koa. Izany hoe ny acide ao amin'ny salivy atahorany spermatozoïde lasa milefa miakatra ambony agny izy. Le fait que izy milefa lavitry maharitrela amin'izay zegny izy votonga. Fahatery sady farany resaka poster. Ity zegny tegna important. Rehefa nataonao caresse 45 minutes au minimum de nataonao koa ny minono igny eto amizay anao mamadibadiky poster isan-karazany, io maharitrela ambarako anao zegny. Anao magnano koa fa hitanao zegny fa regninao misy raha hoavy changenao poster. Ary zay zegny mahatonga atsika mizaha film porno hitantsika koa fa elaela zegny magnova poster ndraiky ampiditry hely dans la bouche raha io. Regny zegny système ampiasaigny zegny rehefa hitazona sperma. Bon, en fin de compte, ny fomba hitazonana sperma d'une manière naturelle, voalohany caresse mila ataonao mahampy. Agnatin'ny 1 heure de temps anao tsy mbola magnatsofotro, mikarese fô. Mila alefanao zegny io sperma kely voalohany io. Faharoa, mila nonoenao zegny izy koa tianao tegna haharitra satria agnatin'ny salivy volaniko misy ny acide. Igny amizay zegny mahazo igny lasa mirecule ny spermatozoïde tokony handeha malaky. Fahatelo sady farany rehefa vitanao zay eo amizay anao michange poster maro isan-karazany eo anao mahay fotoagna tianao andatsagna spermanao. Ho anareo viavy amizay, izy io tsy vitan'olo raiky. Izy koa samy tia hazo fafiny mila samy miasa. Tsy raha anao tsisy poster vitanao tsy hoaninao raha io eo amizay anao mitoretore tsy afapo. Donc problemenao raha tsy te hiasa anao nefa tianao haharitry ndraiky vadinao, aminay ato misy produit antsoina hoe spray. Asan'izy io dia mitazona spermatozoïde amin'ny fotoagnany zay tianao andifasagna azy, na tsy miasa, na tsy minono, na tsy mikarese lavabe zegny. Raha mila tongava MP. Merci. Thème magnaraka arahony pejy. Capitaine Lakambi. Yes I.